Assalamualaikum dulur-dulurku, selamat datang, selamat berjumpa di channel Ayo Guys Mancing. Hari ini mancing-mancing lagi, tepatnya di sungai dekat-dekat rumah. Semoga saja ikannya hari ini bau-bau, mamal-mamal, bledut-bledut, belentet-belet, koyo bojone tonggo-tonggone koncone koncoku. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung aja kita mancing. Oke. Wak le. Lanjut mancing. Umpan masih seperti biasa, pakai umpan rangas lur. Mantep le, iwak meneh, lembu. Lanjut pancing mana le? Iwak meneh le, iwak. Lanjut pancing meneh. Iwak meneh. Iwak meneh lur, iwak meneh, iwak meneh. Iwak meneh. Iwak nih lah. Iwak meneh le, iwak meneh le. Irang nyari le. Wah, telung nyari le. Oh, iwak meneh le, cilik. Iwak meneh le. Kalau berhubung ikannya udah gak mau makan, kita
Saya pindah spot aja loh. Loh. Wah, lele. Untuk hasil hari ini lumayan lur, mantap.